Atubahaye ikaze shite bakunzi mwahisemo gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru binyuzwa akurikiye TV show. Atubahaye ikaze aho mudukurikiye muherereye hose, aramwe mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda ariko ari namwe mudukurikiye muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amwese tubahaye ikaze tubifuriza akomera neza. Ariko by'umwihariko mwebwe bakunzi ba showbiz, tugiye kubagezaho uyu munsi amakuru arimo kuvugwa muri showbiz, nuko indirimbo Inshallah ya The Ben iri gukomeza aguca ibintu, aho The Ben yamaze kuba yaca gahigo kari gafitwe n'umuhanzi Ingabo Meddy kuri YouTube abikesheje Inshallah ya The Ben. Ni indirimbo yamaze kuba yaca gahigo ko kuba yarebwa n'abantu ubarenze miliyoni imwe mu gihe cy'amasaha atarenze 48. Umuhanzi nyarwanda Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben yaciye agahigo kari kamaze imyaka 5 ugafitwe na mugenzi we Meddy, nyuma yuko indirimbo ye nshya Inshallah irengeje miliyoni imwe y'abayirebye kuri YouTube mu masaha 48 gusa. Inshallah yasohotse ku itariki 15 mu Kanama 2026, ikaba yarakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki kuva yasohoka mu masaha 48 ya mbere. Masaha 48 ya mbere amashusho yayo yaramaze kurenga miliyoni 1.1 by'abayirebye kuri YouTube. Ibi byatumye The Ben akuraho agahigo kari gafitwe na Meddy binyuze mu ndirimbo ye Maivo yasohotse mu mwaka wa 2021. Icyo gihe Maivo oyo yari yabaye indirimbo y'umuhanzi nyarwanda ku giti cye igeze kuri miliyoni 1 y'abayirebye mu gihe gito, kuko yari yabigezeho mu masaha 48 gusa. The Ben asubiranya agahigo kari kamaze imyaka 5. Meddy yaramaze imyaka 5 ariwe ufite aka gahigo nyuma yuko Maivo igize umuvuduko ukomeye kuri YouTube. Indirimbo yakomeje gukundwa no mu minsi yakurikiyeho, ndetse nyuma y'iminsi 5 yari maze kurebwa n'abarenze miliyoni 2 z'abayirebye. Urumva ko The Ben ari mu minsi myiza cyane, kuko Inshallah nirakora umuti ibyahatari. Ubu ngubu The Ben niwe muhanzi wanditse amateka mashya, aho Inshallah yarenze miliyoni 1.1 by'abayirebye mu minsi 2 gusa. Urumva ko umuhanzi yitwa The Ben rwose ahagaze neza cyane. Noneho Inshallah igaruka ku rukundo. Iyi ndirimbo ku bantu batarayumva, Inshallah ni indirimbo ivuga ku rukundo. Usibye kuba iri gukora amateka kuri YouTube, Inshallah ni indirimbo yibanda ku rukundo no ku cyizere cyo kubaka ubuzima bw'ejo hazaza n'uwukunda. Muri iyi ndirimbo The Ben agaragaza umuntu akunda cyane ndetse yifuza ko bazabana nk'umugore we, amwizeza ko urukundo amufitiye ari urw'ukuri kandi ruzaramba. Indirimbo yakozwe na producer Meddy mu gihe amashusho yayo yayobowe na Agile Mjizo afatanije na Bright Ngabo. Muri ayo mashusho kandi hagaragaramo ababyinnyi ndetse n'ibindi byamamare birimo Meddy. Kuba Inshallah yararenze miliyoni 1 y'abayirebye mu masaha 48 gusa, n'indi ntambwe ikomeye kuri uyu muhanzi The Ben no ku muziki nyarwanda muri rusange, cyane ko YouTube ikomeje kuba imwe mu mbuga zifasha abahanzi kugera ku bakunzi babo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Anshuti bakunzi munyemerere nsoreze hano yino nkuru, ariko kandi mbararakira gukanda subscribe no kukazogera kugira ngo umujye mubasha kubona amakuru mashya tubagezaho, tujye tuyashyiraho ahita bagira ako kanya. Niba rero dukurikiye utarakanda subscribe, uyu ni wo mwanya wo gukanda subscribe no kukazogera kugira ngo ntuzacikamwe. Tubifurije rero gukomeza kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.